Muventura itunguye isi yose nyuma yuko indege yayo imaze gutwikwa n'indege y'igisirikare cya Congo FARDC. Indege ya Sukhoi 25 ariko yabanje gutwikwa cyangwa yabanje kuraswaho na drone ya FARDC. Biravugwa yuko ikibuga yari paritseho cyose cyahiye kikaba umuyonga, yewe n'imodoka yari iri kumwe nayo ikaba yahiye. Ni indege nto yakundaga kwifashishwa na M23 yatwitswe. Reka tugaruka ariko by'umwihariko ku gikorwa M23 yakoze muri Goma, aho yashyizeho ikigo cy'imari kigomba kuyifasha. Ni igikorwa cyatunguye abantu benshi. Abantu bavuga yuko M23 itangiye gukora ibisa nkaho iri gukora geste zisa nkaho zigaragaza yuko ishobora kuba hari ahantu iri muri gahunda zo kuba yahagira nk'igihugu cyigenga, kuko ubwo urumva yatangiye gushyiraho imari. Urumva n'abayobozi b'imari baba bagomba kuba bari hafi aho ngaho, hari n'abashyizweho mu minsi yashize. Nyemera by'umwihariko manze ngaruke kuri iyi nkuru ivuga kuri ibi by'imari by'iki kigo cy'imari cya M23 cyakozwe. Tunagaruke no kuri iyi ndege yarashwe na Sukhoi 25. Ni indege n'ubusanzwe ya M23. Nkuko nari mbigarutseho, AFC M23 yashyizeho ikigo cy'imari kigiye kuba cyifashishwa hariya Igoma. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 AFC wongeye gufungura kuri uyu wa gatatu tariki 26 Werurwe ikigo cyangwa ikigega cyo kuzigama no kuguriza Kadeko Sal muri Goma. Uyu mutwe wigaruriye umujyi kuva muri Mutarama watangaje ko hashyizweho abayobozi bashya ku buyobozi bw'iyi sosiyete ya leta. Nkuko bamwe mu bakurikiranira hafi babivuga, AFC M23 yashakaga kuzenguruka Kinshasa ishyiraho uburyo bw'imari bwemerera amafaranga kuzenguruka, ariko ku rundi ruhande abandi bakomeje gushidikanya kubijyanye n'iyi gahunda. Kuva Goma na Bukavu hafatwa abaturage bahuye n'ikibazo cy'ubukungu kitigeze kibaho. Amabanki n'ibigo by'imari biciriritse byarafunze, kandi ibikorwa by'ubukungu bisa naho bitabaho mu nzego nyinshi. Ibigo, ibitaro, imiryango itegamiye kuri leta na serivisi za leta byabaye ngombwa ko bigabanya abakozi nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Iki kibazo cyatumye abayobozi ba AFC M23 bategura inama yo kuganira n'abaturage n'inzego zinyuranye z'ubukungu n'imibereho, cyane cyane ihuriro ry'ibigo by'abanyekongo FEC n'abavunja amafaranga ku cyakorwa. Reka tugaruke kwitangazwa ryishyirwaho ry'itsinda rishya ry'ubuyobozi bwa Sadeko cyangwa Kadeko, bitewe nuko wabisoma. Barimo abagize inama y'ubuyobozi na komite nyobozi. Ryakuruye ibitekerezo bitandukanye. Ku ruhande rumwe hari amakuru avuga ko umutwe w'inyeshyamba ufite abafatanyabikorwa biteguye gutera inkunga Kadeko, bityo bigatuma abaturage babona inguzanyo zishyurwa bagasubukura ibikorwa by'ubukungu byabo. Sadeko ishobora kandi kwifashishwa mu gukusanya imisoro yo gukoresha mu mishinga y'ubukungu iteganywa na AFC M23. Ku rundi ruhande abashoramari mu by'ubukungu bagaragaza cyangwa bagerageza gushidikanya, bavuga ko abaturage batizeye neza ubuyobozi bushya kandi batinya gutakaza amafaranga yabo babitsa amafaranga muri uru rwego. Byongeye kandi hamwe no kudakora ku kibuga cy'indege cya Goma no kugabanuka gukabije kw'ibikorwa by'ubukungu, amahirwe y'iyi gahunda ko azashoboka asa nkaho akiri makeya. Abasesenguzi berekana kandi ko Kadeko nk'ikigo cyo kuzigama no kuguriza kidashobora gukora nka banki kidafite kode ya Swift y'ingenzi mu kohereza amafaranga mpuzamahanga kandi ishingiye ku gihugu kigenga. Ikibazo kiravutse ahangaha. Ntabwo turamenya nimba iyi banki iraza kuza gukora nk'ikibina cyangwa iraza kuza gukora nka banki ziri international, kuko ibintu by'ama Swift code biraza kuza kuyigonga. Ni amafaranga ashobora guhererekanywa hariya muri Goma gusa akaba ataharenga.
kuko kubigendanye no kuba bayohereza umuntu yakohereza amafaranga i Burayi, yakura amafaranga i Burayi, yagira gute, mbese iyi banki ikaba yakora mu buryo buri international, ni ibintu bishobora kuba byagorana. Abasesenguzi rero bakomeza bagaragara yuko hakiri ikibazo no mu gihe M23 aka kanya hari amakuru avuga yuko isabwa kurekura umujyi wa Goma ndetse na Bukavu n'indi mijyi yafashe, bikaba bituma abaturage batizera yuko bashobora kuhabitsa amafaranga yabo akaba yasugira mu gihe runaka. Nyine ubwo urumva nka banki yari nk'ahantu mu gihugu, umuturage ari igihugu kirimo umutekano, umuturage aba yizeye yuko yabitsamo n'imyaka 20 cyangwa yanashyiraho amafaranga, akaba yizeye yuko ashobora no kugenda n'abana be bakazagira gute, bakazaba bazayakenera, bakaba bazayakoresha. Ariko ahangaha bavuga ati byanze bikunze bushobora gucya, turi kumva ndi makuru nk'uko nkunze kugenda mbivuga. Ngayo nguko ngicyo iby'icyo kigo cyashinzwe cy'imari n'abayobozi b'imari, dukomeza kugenda tubigarukaho tubibakurikiranira 5 kwa 5. Reka ngaruke kuri inkuru ivuga yuko Sukhoi 25 FARDC yarashe indege ya M23. Amakuru aturuka Walikale aravuga ko indege y'intambara y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane yarashe ku kibuga cy'indege cya Kigoma ihasenyera indege y'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko FARDC yarashe mu buryo bukomeye kuri iki kibuga ikoresheje indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 cyo kimwe na drone z'intambara. Indege ya M23 yarashwe, uyu mutwe wari umaze igihe uyifashisha mu gutwara intwaro cyangwa mu gutwara ingabo muri Walikale kuva mu byumweru bike bishize ubwo uyu mutwe wigaruraga Walikale centre. Kugeza ubu M23 ntacyo iratangaza kuri aya makuru. FARDC tubabarire iravuga ko kurasa mu duce tugenzurwa na M23, mu gihe FARDC iravugwaho kurasa mu duce tugenzurwa na M23 mu gihe ku ruhande rwayo ishinja uyu mutwe kurasa ku birindiro byayo biherereye muri Walikale na Kivu y'Amajyepfo. Itangazo ingabo za Kongo zasohoye rivuga ko M23 ikomeje kongera ingabo n'ibikoresho mu birindiro byayo, ari nako itera ibya FARDC. Itangazo ryakomeje rigira riti ibitero biheruka ntibyibasiye gusa ibirindiro byo muri teritwari ya Walikale, ahubwo byibasiye n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko Mulamba na Bulonge muri teritwari ya Walungu ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. M23 na FARDC baravugwaho kurasana mu gihe mu cyumweru gishize bari bemeranyije agahenge mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro. Ese utuduhenge dushyirwaho cyangwa izi gahunda zigenda zishyirwaho zo kugira ngo amahoro agaruke? Kongo ikavuga yuko ibihugu bimwe bigasaba yuko haba agahenge mu gihe nta n'amasaha yari yashira imirwano ikongera ikubura. M23 ikiyangaje yuko ihagaritse imirwano ndetse igiye no kuva Walikale kugira ngo haza agahenge, nta minsi iciyeho imirwano ikongera ikaba myinshi. Ibi bintu biraza kuza kurangira gute? Ese muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaherezo ya biriya araza kuza kuba yahe? Ni mu gihe igisirikare cya Kongo cyangwa umuvugizi wa Kongo ya Patrick Muyaya yifatiye ku gahanga, uri umwe mu badepite bo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wavuze yuko Kongo idashoboye kuba yarinda igihugu mu gihe M23 aho igeze irwana abasirikare ba Kongo bahunga bakirukanka. Agaruka no kubigendanye na ruswa n'ibindi bitandukanye biba muri kiriya gihugu, agaragaza yuko Kongo isa nkaho idashoboye. Benshi babonye yuko Amerika yari ifitanye gahunda na RDC isa nkaho yaba yipakuruye, ariko abandi bakavuga yuko biriya byavuzwe n'umuntu ku giti cye bitavuzwe na guverinoma, ndetse ko anajya no muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahagiye kubwe atari uruzinduko rw'akazi. Yagira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse asura u Rwanda, Burundi na Uganda.
ageze iwabo ni biriya yatangaje avuga ku bigendanye na situation iri muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka dukomeze tubakurikiranira amakuru abagezweho, amakuru aba kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Andi makuru reka tuyabategurire atugezeho, niyo mpamvu nkusaba gukanda subscription kugira ngo tubane ukoze no kuri joined, ubu duteye inkunga ikomeye mu gihe uri mu gihugu bishoboka, aho wakanda joined, aho ubona joined imbere yawe waba udufashije kugira ngo tukomeze tukugezaho amakuru azira impuha kandi yizewe. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba ndi hano.